Lengoti ke lenteke lapha ke kaKhoza ke ifake ke imoto leletihlanu ngekusho kwemshayeli wale moto ke ayisuzi lokungiyona ke imoto lekhunyukele ke mabhiliki. Louis Sikwela uthi naye ke akade usile moto ke imendeni kodwa uboneke sangakhoni ke kubhilika kwaba ngilapho ke yahamba ke yawushayisa yona ke ikhumbe bekathi imikhona ke kaKhoza. Lana niphelele ngama break nanifuna uthena ningena lapha kaKhoza imoto benza ngaphi masichazele sekuzikweleka sine besime ngi4 lapha beku2 ngembili ngimi driver nalo passenger la ngemuva bekuna 2 ebantu and then ngizama ukuthi at least irobot already say asakhumbuka bevalile ngathi le robot bevalile manje phela amabhiki evalile le robot ngizama ukuthi beme ngayicontrola ngimagiya le moto ayiyala njengosizwa ngalelo nyana alomhlaba uyanipusha ngizama ukuyibalekisa imoto nizenikwento ofika la. Bongani Ndwandwe libekathe kagibele yona ke le moto uthi baboneke le moto seyigijima kakhulu yahamba ke yashayisa yona ke ikhumbi nayo ke le khumbi yahamba ke yashayisa ke lenye ke imoto la ayisuzu yabese ke yaphuma ke emgwaqweni wayo yahamba ke yawushayisa lenye ke imoto lebekathe ke ibheka khona ke emhlaleni kulandela ukuthi le ayisuzu yona ke bekathe ke ibheka ke kamanzini ngesikhathi ke iphunyukela ngiwo ke lamabhiliki esithi mayikhamuka lenhla le quantum beyimile lapha yana yaphuma le quantum gazi le moto iyedwa yabo yafika le moto yashaya le quantum la ngemuva semayishaya le quantum la ngemuva seyiyahamba ke le quantum seyoshaya le ya seyohudla le ya nje lebeyithanza lapha le quantum. Umshayeli ke wequantum lebekathe ke imikhona lapha ke eseshini ke kaKhoza longumnumzane Bongani Susha uthi iquantum bekathe ke ilayishe ke abantu lebangalishumi ke nakunye uthi kude ke lolimele kakhulu kodwa nelengoti ke ibathuse kakhulu bona ke bagibeli loyo ke lolimele ke ubese uphuthunyiswa khona ke esibhedlela. Le khumbi nangena la airport la estation kaKhoza nangithithi sengithatha kuma iqhamuka imoto iveni yangishaya lapha ngemuva la ngishaya ngilusi control sengihamba ngalapha ilusi control ishaya imoto abantu yema lapha uthi ke lo driver nangimbuta bese ide ama brake kulena ngoti kubonakele ukuthi Somandla usiphakamisile ke isandla sakhe kulandela ukuthi le ndlela le ngoti lenteke ngayo bongafunga ke gomele ukuthi ngumbula ke kuyembeswa noko kude kuloshile ke emhlabeni edinsabeni temsakato iMswati channel ngingeri Carlos nacela impilo uDlamini sikamanzini kaKhoza.